Ombea kwa mtoto wako mara tatu na kila laana itavunjika. Baba wa mbinguni, leo naomba kwa ajili ya mtoto wangu kwa jina la ushindi la Yesu Kristo. Wewe ndiye chanzo cha maisha yao na yeye anayeshikilia hatima yao. Kwa jina la Yesu, na hukumu kila laana ya kiroho iliyomkumba mtoto wangu, iwe ni utumwa wa zamani, vivuli vya kizazi, au mashambulio yaliyofichwa, lazima ivunjike. Mtoto wangu amefunikwa na damu takatifu ya Yesu. Mwili wao, akili, mawazo, hisia na hatima yao ni mali ya Mungu, si ya dunia wala si ya mbinu za adui. Bwana, naomba ujenge kizuizi cha kiroho juu ya maisha yao. Usiingie mkanganyiko, uongo usiwadanganye, na woga au kushindwa wasiwe na sehemu ya kujificha. Naomba hili kwa jina la utukufu la Yesu Kristo. Amina. Ikiwa pia unaomba kwa ajili ya mtoto wako, toa maoni amina. Sambaza sala hii na wape wazazi wengine nguvu ya kulinda kizazi kijacho kupitia kifuniko cha kiroho.